Guys, welcome back to the Forest Channel. Với nãy chuanin Animal Hospital kan khel na anomaly ho. Na khani ya he game hi in khel ve to em comments lama khan in lo soi don nia. Chuan he avatar thar nia. Purple guy nge girl ani. Five Nights at Freddy's a lo kha. Inspiration kala mo chuanin he ta hani nei. Player game inga khelo na kan lutin. Work at the hospital until you find out what's really happening. Dia he hospital hianin kan thoklo na enge thil theng tu kha kan endoni o aron ring thut mai miki kan ofanga mikte chu kan tia mic hi kan ofanga tahanin kan appointment ma sabar kan nei tani. Hello, I want to check in as a patient. Let's see. Thahilak nge tunia chuanin an thlak hi en nge tunia chan chu anomaly ho yan thlak hi an huamo. A khel ve lo ten uma amani chuan kan sei mai ni chu bahan ring ve. Chuan kan penga thanks. I will be in room 1 atia. Room 1 kan zui penga su ta song client pat ni kan la nei ta ni chu. Chuan kan kalanga room 1 a download. So pakhatalo kal le mana en la hi kan tipo tang a chan chu client hi kan loss du don lo ni chu chan chu excellent kan mu kan du don. So I want to check in as a patient. Blue cat. Camera. Action. Okay, normal ah. Chuanin patient patni kan manai ni so room 1 a mai kha kan check out le nga ya ki a phet chuk khemo. Room 2 a omno na room 1 a mi kha kan englo le photang. Chuan anat na kan enanga he adik. Chuan test result kan enanga he tahanin amamo turang kharon lang don ni chumo. Herbs amamo. Herbs hi an mamo de nge tira hi chuan. Adik law kan pek chuan in patient ho hin thi don ni chumo. Kan ti wa tanga so ta patient dang kan la neya rongkal tur ho kha revel to ka hemi alo chungi. Ole I diagnose chu kan endon ni o. Enge idam lo na sar miss chuanin eye drops message ran thleng patient ka loss to mai theini achan chu katirai tuka tahanin room 1 to 5 ka omta doctor ron thlenga patient. Hello doctor, you must be the new hire. I'm Dr. Harlo tiajan. Dr. Harlo nia enge soyang. Some advice: if things get strange, just keep working. I will fix up the shutters and security tia. Thil amakani chuanin thokchun zomzel thoro atia. Thileng mo thlengte omani chan. This place gives me the creep pating ka siya son. Excellent kan hu Cheng somruk pathum kan hlo a. Chon hei shutter baton ani a. En law anomaly ho khan lo ka chon shutter hi en law vatur ni he tahanin camera point man thiam ve ngai chumo he kan nia. Ava makve lo ko kan close lo ka ngai. Iwa spot na sa vesar, miss. Thalang Okay, kasaslat ka pay. Hey chu aten riaw. Hey anomaly ni karing tlat. Achan chu anomaly ho yan camera le. Kema ni athok ho mo. Miron gaze chin ni thumo. Time patient patni kan la neya. Ani lau tura ngai chinang kan kaltir chinang kan in le lo kangi.
kan peng anomaly ni lo sham ro room 8 tao room 8 tom reng reng hlei ne nge zo hey room 6 to 8 ania hey ka voi khat khel na nia hey room 1 to 5 kha nia chan hey room 6 to 8 nakina kan va check out ang hey chu anomaly ni chiang lut tuk chu anomaly ni chiang lut tuk ya an che juk juk hian mo anomaly ni du tlang pui achan chu apa ngai hawi aning lo mai mai ngai lo an tiang khan an juk juk ngai lo room ai tammi ka kan vat thli thlai le po to mi hello Leo Whiskers Mr. Leo I want to check in as a patient pangai viang ka sia alutur entrance alutur hoi kan check out ve se chu room 1 na oma chan room 8 tammi ka kan ve en le lo kang stason hei hi room 8 tammi tu ni a oi ha oi le anomaly ni chiang lut tuk nge ke mahianin kati swal zo kati pal coffee po kalein lo he ke insanity azo chuanin ke mahi kathi do na redman po khom ta ni zo saju ang deuh khamo can go room 5 uma chuanin patient kan na nei nuala are the myths reality hospital hi sang angina thang to nyang achan chu an englo emei he anron soi deuh zel nichina mi khar room za tangi kha he tan room 1 an kan la nei buka patient chan room 5 an kan kal le lo kang oi le kati swalta ami kati swal ami oh man koi tak em kha ke insanity ke no don check ma sak zel kharonga ni kha ngoro kan nga chungin room 1 ami kan en le photang anomaly tem la thinmo chon he I'm process chungin room 5 a kan sar kha a diagnosis ka in do ni penga chon tikhan sar thatwang hospital tang I recover ve le chok thai to do na ni chuanin hei enge mawa I start hian enge amamo le stomach ache ania herbs an moro so ta surgery room a thi kema tha moni khami kha anomaly ni ngam le mote englo ka inga coffee ka in photangai ki sanity hi mo kapa ngai na hi zero atlak we chanin kachak don lawa fine guess you know your stuff this oi khlaw lo dok khada ron ti khan room 5 ami hi alamu a don't look up ki in moem anomaly ki en chau mi alo tu nen lo chanin aing lo don cheu insanity heta veram mi hi atlanga mo kan chak don lo ni chuwang chan anomaly ki en chau mi alo tu ni kan hu pon Roblox game mai chu ni ma se aden ve tho mai kan in theta in char charang voi thum sip chau ni ka kan patient khai nge an ki ala ta thermo khani na zawin ka sha a recovering te kan ti chu a recover me kani hey doctor ron thlenga Dr. Harlo ning da siya ni Chin Khan
I'm opening new facilities for you. Facility thar kasiam sakdon chia. The supply shop will be open for limited time. Limited time chung chau supply shop khom doni. Te chang kan shift report hi anang oh good. So the thi khamo. He. Ka man mo ta ko ta. Anayem sa. So ta thi surgery room a thi ta kha. Surgery room a thi ta kha anomaly nge chuni englau treatment diklau ka pehlau mo. Englau ma mo ni hi ointment. Khongai thak rau lutuk. Khale. Ointment chu. Chatem. Izia to mo sar. Chuanin photo kan en lok anga. Hei chu hei amita chin chan chu asa pi lai mi khanimo. Chuan kan pe nga. Thanks. You're welcome. Room 4 omdona. Oh, hello. I have an appointment. Thalang oh. So aron beng vak sai shem. Hemi glass in ticket he ta ni chu. Chon in. Hemi ask to leave yan in sanity hi ang no themo. Ika kante we. Plan. Nangaram huwes wan. Laom lutuk. Ka sanity ta ko shem 33 lai ni to. Coffee ka in look angay. Kainti harta tarangai. Chuan, okay, minau nga bang kan room nito ko. Kale. Room 8. Room 4 mihi kan vatli tlai lo kang. Eye drops. Kale sar chuanin herbs le ointment here. Treatment diklau pek chan thingal max ton mo. Chuan room 8 ang kalanga. Oh so kan boy pui le phatangi. Coffee Coffee la thelo sar. Ka Roblox le ngai. I'm broke. Surgery room ha pom le tong. Ki muem. Ki chunga mi ki. En chau mi lo tur. Sleep patient. Sab midnight Nakamura. Mr. Nakamura and Mrs. I'm here for my appointment. Box. Anlui antuam chwak her del he anna himo. Englau inge pumna tilang ta se anlui antuam her se. Kale. Ole. I want to. Oh hey, anomaly nge chun he hi. Kan close pa kang. Kan shim don mi ngau tang son. See you kem sa chang.
Unbelievable, I came all the... Ay, ala thindim zama zui. Hello. I'm here for my appointment. Yeah, take your photo. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Brave wami iha tu avarwal cheat chedwes. Min bum thang. Kapedon chuang lo che chuwang chwa di lo wa kai thap nei ro o thin chu arin le de fu ob che. Are you serious? You're turning me away? I don't wanna use... Wait. Oh my god. So. Iya em. Oin me an buai thak thei lu tuk arai lawang bis. So ta kan patient to ka kaleng law ka kal lockdown mani. Law serious chang. Okay, hey afart look me. Result kan process nga kan kaldon mi. So bandage we ngoro we ha kalmete. Anomaly how mo hey creepy pasta to pan mang shem anlan dai bandage kan lang mo anomaly kan to tokyo chang sha room 4 kadalai ka vashalo o kasya kasya swak zoks appointment kale swanin kafle maple to turangai la swanin room 4 a hianin nichina patient ki and chau me la to swan kan analyze nga herbs animal hospital himo to enjoy to panizo shift 3 top to don yang. Hello Mr. Harlo, shop will be open for in limited time is shift report 5. Yes, excellent kan mo dollar za som ngale pasari dollar You stupid dollar za som sari pangalay kan honi. So shift 3 kan shift 4 mo to. Hey, I have an appointment. What's your issue? Let's see. Sapong ito zo nga chanchu. Hey, an box mo. Thanks, I will be in room 2 tia. Room 2 akan nakalanga chan. Hey, patient. Kay chu zote pon angkat tilaw ya. Stuff animals angkat ni chinami ka room 2. Hi Tony. Sorry boy, now I have an appointment. Ole room 6 mo. Fin le lo kang o. Hey chu zote ang law. Okay. Accounting at sanga rongkal kani tia. You ever wonder why they keep hiring new people? Nga tinge mithar hi unhire. Zela. Ti hi ngai to ngayem. Ngai to du to su. Never mind natin. Enge mushil du sumin nei chang lutuk Mr. Tony. Tony ni lo tro Ron so. Mr. Ron enge soi du chu soi top mero hemuni asang ni. Sacrificial nem pamin pangem ni. Swan, I got room 1. Room 1 na chan vakala patient dang kanaya. Khathil min shil du lo wang khanin nang chu na ki na karong kal chawang.
chuan tihan lo analyze phot se khale maple medicine first maple is coming on your way sir and your medicine let's go to room oi achunga khanom le to mo katilong IV drops hey tino muai chuan medicine oi kha bye se manik so iti nong kalngam zo kati hetiang ang mel pu hian khatiang ang mel pu khan iti hello iti ngam zo mit pathum an nei ngai lo zo tein khongai takin min kal sang haro games kan so amit so min la em ve ni so ashim shimin iti mit pathum khan nong kalngam zo amak I Harlo khop mai ting hin nong kal ngam zo ki tha kal shim do min la en kur zui ka kal na pyanga tha kan la pe shim nge oi in mu em hei tha hi zo te Harlo chet ka muai la shim chuwang chuan anomaly ni chuan khar nan don je confuse me de ala thin rim zok zama azuya en le lokang so ni lu tok hai thì đôn một cái nín lúc tục cái lao thùng mà thế là tụi cái tiếng game các cái liên mô mình man để đôn như hết cút liền bụi đúng cái thì đôn tiếng rap mấy yang lutuk ka thi chuanin karon khel le thawang kina ka thi lo coffee in fatangai kan patient hian an mu ve thelo ke ma hi psychosis kan ni muni ka ti achan ke ma cha hian ka mu thei box mo am I having psychosis Ang to thoi na sa ni Mr. Harlo po yan. Supply shop, di ba kung yung mga wala sa akin lang. Special shit. Nge ai kin dei to don lau kan ka thi trap to critical lom si insanity and very so min khong ve la bun ni seconds kaludon lo mai thi mai ro se kapai to lo ti chuanin room 7 ami hi kadin ko le putang game over tok khan game over too many patients died have mani to ole thanks for watching guys
Bye. Please comment